anapeana amri. Nataka apeane amri wenye walikuwa napiga Gachagua tear gas kwa kanisa wakamatwe, kwa sababu Murkomen ndio ndiye security. Yeye ndiye anaamuliza maaskari wafanye kitu yenye wanafanya. Na kuomba wewe Murkomen, umekuwa kwa injili hii miaka 3. Wengine wamekuwa kwa miaka mingi. Hatujaiona watu wakipigwa tear gas kwa kanisa. Hatujaiona watoto wakipigwa tear gas kwa makanisa. Please wewe Murkomen, na kuomba ndugu yangu, na kuomba sana, kama unapenda watoto wako, unapenda watoto wa Kenya, kwa sababu mama anayesaa miezi 9 analia machozi, anayapitia machozi, na wanaenda kuabudu Mungu. Wacheni kuruza tear gas ndani ya kanisa na kuumiza watoto. Afadhali mtu mzima kuliko watoto. Munapata laana Kenya hii, munapata laana mingi sana. Na waomba ya kwamba muachaneni kupiga tear gas ndani ya kanisa. Heshimu Mungu. Asante sana.